Urutindo rukuraba mu kisharara cy'orujebe mu gombora ya Kitagata mu district ya Shema nurwo rutandikire kutindwa aho mu bwire bw'enjura baturana munonga abana b'ishomero okuza kwambuka kibere nikibabere kizibu ahabwo mu ijurano. Jemima Bahanda mukuru w'entebe ya katano habwa Shema nagira ngo kora omwanya ogu kuhikire kugenda mu misho hatariho kucerererwa ahakuba education teine boundary mwenu bakaba bazire bagemesereze bwa kureba ngo babanza batwara abana babo babarabya kisharara eco bakitwara babambusya bajuba babarindo mu mwabazyo kureba ngo bajo babambusya akuba amezi gakaba gari mingi kukizira mu kanso twaze yo twahatayayira twareba ngo ruyare ihena ngo hagireki hakorwe. Muhammad Musisi Kansala kandi minisita w'ebyenguto mu district ya Shema yashobore birukwija kukorwa kumaraho miliyoni igana. Tugire karvatsi ezuru kurenga mu 20 kandi omwanya wo gutwire esente zikurenga miliyoni igana za Uganda kandi ahindu gambira twashazire side na side obushozi ku Burundi aho mu kisharire kikijura kandi aho tukuza kureta maramu tukagitekaho kikaza higuru kandi tuzagaruka tukore n'emfurege standard. Abatura kandi abature nibakoresha urugutoro hati bina masukongu okorwa ko mwanya ogu nikiza kubahwera munonga. Habi naye nanka amizi gizura uburemeyo araba nena hashakuye abebembezi bo nibasima kanso ya district ya Shema habwe ntekateka yo kutereza nguto zabo. Charre kitwire nkibonabonesa abantu bambaza kushoma sande abana bakuza kushoma ishomero kibanga n'abakaza bakuza gukora imirimo yaba bine banja byabo kutuba kuzayo na munonga njura yamara kugwa konkankanya mujokerwa baterire burunga zo mu kanso kashita matwa kitwikirizana kandi tuje abakirambura roads committee iriko yebemerwa honorable Kateshumba Dicksons ekaraba barebe charreki kandi kutwakira mu kanso bayikiriza bakitekaho stamp ngo cyarre cyemekorwa abukogo muhanda ngutwara abantu bingi beguru muri munonga muri speciale abantu kubemba kurabyeho byamaguzi ebyo busubuzi abo kushubura ibitoke abo kunanka abo kushubura ente abo kora kigube nguteganisa munonga n'abakazi benda bembikaho bazaraho aranko muri tindomu so hati ni nsima government ejeroho abo kutuyamba tukakorogo muhanda. Mukuru wa district ya Shema Jemima Bahanda nagira ngo bine plan yo kureba ngo emyanya yona ine ngutombi mu district ya Shema neza kuterezibwa yone ryo mu work plan yo go mwaka neza gukorwa kunka emergency niko kwa kugira ute kintu twakitungaho nawe reka tukikora kandi ezo center na zone ziba niziyamba akubani baba butaziresire omunsi umu IPFC esiba kuba bagereye Shema menu ne kintu cyo muhendo kandi ne kintu kikuru nitusima MPs bitu gasha kwa Gerard Tugume.